bayithinta qeda uhatabala yafana nezulu belifuna ukuduma bathi belingaqonde khona ukuduma kodwa belizivunga ebiphakathi kwabamhlophe nabamnyama bethi abamhlophe abamnyama bathelela ikhanda yakhuza umhloli imbuzi eyinkomo kamusi yathi ngeke kuze kwenzeke lokho kuye kwaza amazama usigananda kazokufesa enkandla kwenyakaza ingugumbane kamancinzi isemome yathi kuyowilanga lixoshwe izimpuku akekho umuntu othelela ikhanda kulelizwe umnqumela kaye kukushaya udwendwe ngelendulo esipilinggodo kwaye kwafa izitsha beziphansi komuthi emkhiwaneni ukendakomo zamadoda dwabanyikinyiki sikhakhumathombuluka mama ubhince kanjani ubhince watebhisa inganyana ekhala emntanenhla nomfula kwadendethu kusilwana ezimbili ngoba yakithi kaXwabe ilwe nezimnyama yayalwa nezimhlophe usinyakanyaka wayisima abayivune ngeyinduku ungazange uyibone insimi ivunwa ngeyinduku kanti amakhosi ontanga abeyivuna ngomneyifo omkhalo wakithi emthandeni umshiswe ikhotha bezimbili ushisa ipheyane kwaye kwasho impumwana mbanda nhloko bekizwi lephezulu makhosana ababiza inyakanyaka abebizwe kabhekisa ubhekisa wavuma kanti akithi emthandeni ibibizwe izangoma bezimbili bekusitshumbe benobhabhana besalongungwana kaZulu inkqubo yakha amaphiko phezu kwentaba enkulu nomgcede kwabaleka umfana kaMahlubi wayobhaca kwelakithi emthandeni umlilo ubaswe inkunzi eyinkomo kamusi wanukela ingungumane kamancinzi isemome uyawanikela ngisho usigadlanda kazokufa esenkandla wathi sebephakathi bafana kungabe kusaphuma noma munye kunjenjena sezwa impipi kaMr Shuti umfokacele kwagijima ubikela abelungu betheze esithenga kwathi webelungu phuthumani impi yaphinto semthandeni igcwele esixeni lapha igcwele khona basebeqonda khona abadle bekhanyelanga Bekete besabulisa baba